dia anak kok alam Aprangsi abang gelalo aporteng benang litum nang kehumri dun thegapot ladak tong sikot pen anili tum katok abe ladak chitong rapera tuman sitame nang litum phama kiro pilo jasme pera bang gelalo alama bangke patumi dik development se alamang klang lo alam manggel ason lo dak dewan bosti la Durga Mandir pena sabso bang chat ladak ilitum ani sarpi lo alangli Rubina Tironpi alangli ke hemepi alangli pinan na hem sortawe alangli labang so tuar si dambom wangbom lo kane ningkan penta alangli kenon ka boyok ta dupiglo kisar pia porlo la so por hodabang ladak isi non kiceng mane dak kitaing rang lo la so mondir kiki mate la bang so komiti long kido tumabang labang so tuar nang chehla dedri ladake swasuti nang tumge ok kicho akhai pina kapot pusi alang likan pulo labang so alam kar julong pen bangke imekri ke bang dadulo ning ke kang dadulo ning ke oi dadulo lasi la solam jong sinam pulo dang re pinang ana tumge karbi tumge non veg kisu sikiong lagi majok ta chini non veg majok ta cho apotsi pini bangke litum langdam pulo dang te pinang ana bangke litum ka chini nei bangke lalo je bang kona mana so bangke mondir amen pensi longle nang do khol loklo lapen la so di malong bangke ladak archa ke pidum tado lage chini sikime lage sidha de la so lamangke konat ne kidip nei konani kapatuni ngade mabe ladak archa ke pidun inun bhaini dokok titi lata akapre geli itum akar bi itum lapen leaders buka chikrong atum lasi adnu tin hona pachini lo labangso press meet mate labangso chinel pen komane mondir kikim amen pen abangke nangli tumda archak pidun dari labang so mondir tang dat lo pulo tang te mo katharli phandang sungkruing nonda la so mondir tangi dok lo lasi pini labang so ilitum ladak alang litum phan dia pachohang nang ko abangke lalo labang so alam theki pujoni nangli tumke ok kichwa khai aposis swasuti labang so towar ke chehla tunilo labang so joine si pini ladak ke komane asong komane la pula pupu chipu pepin si nili tum wang rapet lo la nili long dolo pu alang li ke hai Nilson Timong sar alang li KSC Dipu Regional Committee long president lo nili bangke KSC Dipu District Committee along secretary Sona Singh Rongpi lapen ladak prekjam dolo nili tum klem rapet mang selo masi ladak bangke nili tum mathalo je karbi aphansi ili tum hanang kelang prot ane karbi aphansi ili tum han nang kipinrem pinaklo posi lake aron tang pen alang li tum han insai nang ji pusi kaddo kabe nili tum dat kalilo ladak kapre ka song tum samedolo swarlo song tum samedolo chingwai chingsai lo kupilo pulo tang te karbi tum kirim made non mat karbi tum dai kipi ma kinang sot hormu pulo tang te lalo kowe bikron horbong lapen ke horbong si alang li tum han pachardom krupensi labang so dia bang pachohang ponlo lapen dia pachohang ponlong bangke alang li tuma aning insam lo pusipu lapen la so dia malong bangke lalo non la construction sulibom bangke ini phala toar pekte tiga bangke labang so construction bangke nili tuma bangke bonik check sulilong lelo lake majok lelo dak nang chiparjam thongkep sita labang so construction bangke lage impulong lelo lalo lapen isi ke pechini thukang tungo bangke lalo karbi tumta niyom niti jutang jobat chok lim pusi pini bangke alang litum chini lo ladak mesen pen alang litum haning sai ponsi pini dia stame chahang pon lo lalo lapen ke bangji langani bangke lason thak adi malong komani jong sinang ki claim jong si do thu kok lang polo tangte labang nili tum hin ben chichak che lapen bangke jasmet pet non nili tum eviction long stame theglong lo je pinangana tuma bangke mondiramen ben si politics kaselam ane politics aphan religion amen pen latum politics ka patumi dik molom ta eli tum theklong lo bolong ko majilong stame mondir amen ben sila tuma bange politics pathula si politics pathu bolo tante okol alang tum dele politics pathu thegali nitum ta politics pathu thek lasi mondir kiki malong bangke majok stame chirap dunang ne tape mondir amen ben si alang li tumang penangan along le nang do kholalo lalo asi ke bangji langarni benangke karbi anglong arat ke cherok tok pen sidopo lapen anutin stame labangso kelang kacari long mangke responsible dolo lalo समय बताओ सब कंस्ट्रक्शन से लिबो मंदिर की बन लगे कुपिया मंदिर की पठान ठुठना Ali arjukar non la so मंदिर से लिबो की कुपिया मंदिर जिनाले संगे चिनिया तेंग kan ladage ashram busi all the alote klang he
lasila dang nili the ni jong ngang tunga la pulo mane authority tum de itum kar benglang autonomous council ke tum land department adu pote dak mu pen itum isi belang dam de dak kota ta hini ke thomdo tho la sohor mu bang alang tum kopi posi la so asram amen bela tum building construction fan alang tum kopi posi approval pi dalla town committee to de municipal board tum alang tum property comments check chepin men selang tum la support authority bi dai ko pi la alang tum pisi pala sila sohor mu bang de tum prabjin benon along long dam pen jongsi ko mane fake documents pen alang tum ki pidun klang rok lo aku dak thek long lo la se tum pen katok we chelang bela sohor mu bang la tum han authority mane tum action enji mane tum alang tum long dam di chingi thana ma ko la sohor mu bang nang klar dak man nang thanun pame kane people sila so ang dengle rok lo pin chilang dam nang itum mani pandami yo pi to waran ta pek pe di alang to authority tum alang tum han pin approval ki bia joini lo pote authority do itum dak itum maja kong do lena ja kong do pote alang tum pipi de non pini song dengle rok pini itum dak chi song nang kok ma lanang deng ni phan ko ne akisung pi di khala sohor mu bang si authority tum bang ta responsibility bang chen deng ni lage responsibility ani pote ki bang jilan ke nolo dak de kapre tong la so ai su bang ke nang klang bom jipsi tum lalo rong ke dian bosti rong marjo Pini la bangso ka chimai pathak isi ki supply pon ceparai kon ke la tawara la ma phak le bo mane aprang kon dalang tum nang ke chak lo sari put nang pipo long le bang ke nang lang pinai du sini le long le bang ani le lang pi bom lo han chu e bom lo amasi yang bong bang ke lang tum komiti tum cekroi kre pulo tin put nang pe goi puta tin put nang pe de lo la pen dui puran ke nang pek lo dui put nang pek dera pita lang tum pulo nang tum kar bitung ke ok so dera pot la si suwasuti do ko la si mundir nang lulong le mundir la so tawar ka hajwa ku rilong le palam lo la sini pulo he jong si kar ni hemadung kar bido kar biarong kar biang long nang tum la an suwasuti ga mani pulo te dak mundir kim na ikam lo mundir dak lo cipon ente pulo he la si dak mundir kamplem long le lonte ni panjang sila anang ka hijim pulo te kar di panjang si kin ki supply pon alam ke kace parai pon bang kenon ke kasuru lo to warta nang ke cak elo cetok elo to war sari put kalong po apa nalang litum nang cerap do na jani pinini kam chun pon lo la sini liin ban kasuru pon anu wale kardo বাইদেউৰ লগত কিবা অলপ ডিসপিউট আছিলে মাটিটো লৈ এই ৰাস্তাটো লৈ তো আজি আমি সবে মিলি কিনে কমিটি মানুহ মিলি কিনে কথা হ'ল ৰাইট অৰ লেফট বাইদেউক মাটিটো অলপ যোৱা অহা ৰাস্তাটো বনাই দিম তাৰপিছতে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰিম এইটো বাইদেউৰ লগত কথা ফাইনেল হ'ল ঠিক আছে থেংক ইউ লেফট অর রাইট আমি রাস্তা দি থেংক ইউ আজি ক্ষমা বিচাৰো মানে আমি কৈছিলো মানে এইফালে ৰাস্তাটোতো বাইদেউ কৈছে আহিব যে আমি কৈছিলো যে বাইদেউ মাছ মাংস কেৰি কৰিলে যদি মন্দিৰৰ মানুহ কিবা কয় কমিটিয়ে তো আজি আমাৰ কমিটি কৈছে না একো নাই কোনো ডিসপিউট নাই আমি মানি গৈছো এইটো কথা এইটো কাৰণে মানে মাছ মাংসটো বাইদেউ অলপ বেয়া পাইছে বস্তুটো আৰু ধৰক এইটো আমাৰ সমাজৰ কথাও আছে আমি সবেই নন ভেজেই হয় ভেজ হয় নহয় নন ভেজ হয় হ'লেও এইটো কিবা এটা ডিসপিউট হৈছিলে আজি মই সবৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সবৰ ওচৰতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মিডিয়া জৰিয়তে সবক জনাই দিব